ki khubor ki babania kini pechwa yikimat bakongsan. Ino kam unang ram ka NPP Utimoti Shira nakakam kum usambut lampang. Bu jingkali uba Adelbert Nongrum chong ka VPP halor ka jing sya pen kendria chakasyong yeu. Hakasin ning tong wan ni pau ka MLA ka Kambegre ka metap sangma haying darbar thauan. Bad ka sarkar jilla kan puli benia igijing ajing mut jangkiriu shempang halor ka policy bha kam bha jam. Ki khubor ki babenia Unong yalam ka National People's Party Utimoti di Shira ula ino yakakam kum usambut lampang chong gayeng darbar thau ain ka jala henne kasngi u lampang gayeng darbar u Thomas E Sangma ula pentikna ya gajing ino kam chong ushira ka Business Advisory Committee kalashim yakarai ba ka election na kabanta ka tega kam ka bathali kanlong ha ka khat artarik menta ubnai ka badai kasngi ba khadu chong ka darbar sanrai chong ka yeng darbar. This morning, I have received the letter of resignation from the Deputy Speaker, Honorable Deputy Speaker, and accordingly, I have accepted it. Immediately, I had called for an emergent meeting of the BAC Business Advisory Committee to decide and review the calendar of this ongoing autumn session as to when we can take the time to elect a new Deputy Speaker. So we had accordingly sat down, the BSC had said, and we have decided that the election of a new Deputy Speaker will take place on the last day of the autumn session. Suddenly decision is up to our party high command. That also I don't know. Only last night I received a call from CM, then he said, Awang, you better resign tomorrow. I did not ask why also because I don't like to ask why. U MLA balasya suspend haka Voice of the People Party na North Shillong uba Adelbert Nongrum. Ulapan pau igijing bam sngauhun hapo gayen darbar thau an hene kasngi. Tikomta uba Nongrum ulakwa bantip yakadaw balapen kanria achakasyong yeu bad ulaong ba kadai kajingle kababi an. Haba ulampang uba Thomas E Sangma ulakali yeu hapo kanu kakandon ulara yakanikamat uba Nongrum ulapen syai bakam dai ka point of order henry kadai kajing pan jing pensyai. Usangma ula pentikna bayakani kakam anse kuran kerpang. Uba Nongrum ula syak sospan menha ka alpasau tarik uleber menta usnem na marga jingkeno ba ula ile persya ya kaseng. Yang kucing patai kampanya Andre Jingsha paling aris meneh poka assembly hok kadika internal matter paling jonga party. Di Andre ngahapan kali no honorable speaker jonga assembly ubah kadika subject hi ka ba ngai ba na last session ngasa pengkria syakui ka jaga hakaju ka table barki pranoilam jonga VPP ti ngamsu era kile ada kalenti ndai nganang mention hiru mene palong highly illegal kalong unconstitutional ya mem ki khlam pa nakaleng ka party kadika kamram jongka party katu kumba ka pawi bagi ong bangalong anti party. Actually that was not exactly the procedure he had raised without citing any point of order, and he has raised a question. But as an elected representative member, he has every right to do so. Ka MLA jangka Kambegre ka metap Chandi E Sangma kalawan mi pau hakasin beningkong e hapo kayeng darbar thau an gejela henne kasngi ka metap habapen pau hakilat pathai khubor kalaong ba kalasya pen kubor ban syakri kum kanong mi khmat kanthei ha kayeng darbar thau an tikumta kalakmi lanti ba kajing shim banta jongka kan pen shlur shushu iki kanthei ban rung shakakam san perthei kani ka MLA kalaong bahkan pentbet shwai ladi hakirukom trekam jongka assembly shwa banshim yakimat ki bayadei bat ka constituency jongka. Well, we have seen that women representation and politics has been always very less. Yeah, and I feel very honored here today being a woman and being in this house, in this August house. And I hope that with my presence here,
more and more women will be encouraged to join politics. This time I think I have a lot to learn. Still see the proceedings and how the house runs. So I think I will be observing, and maybe next time for sure. Menteri ke Sarkar Jila ubak polling do ulaong henne kesni ba ke Sarkar Jila kan shimpor ban shim ya karai halor gijing aijing mut jong ka expert committee halor ka policy bhakam ubak lingdo ulaong ba ke Sarkar kan haban bishar benia ya gijing aijing mut chwa ban thau ya kanong rem ka bakhaddu Chief Secretary ula ai gijing pensyai ke baningkong Henry ki khot ke ken hun menteri ki labu jingkali na ka banta ban yo i gijing tip ki bakham benia Ula ong ya kani hadian kejialang jong ken hun menteri hennegasni. Uba lingdo ula pentep baya ka kaipot la ai hau benai jeliu Henry ke Sarkar kampat kerki ban shim ya karai. No, we have not waited. The report reached us only in June. So now the session is meeting in September. But overall, we will need some time because it's a voluminous report with wide-ranging ramifications. We will not commit a mistake of rushing into any decision because each of the recommendations carry a lot of weight and needs to be perused. Kumba 8,000 sans pangut kinong bela kibahab hapo ka All Garo Hills Anganwadi Workers and Helpers Federation kila penlong igijing yaki kabashisngi hatura henegasngi rangkat bat kisan kali kimat jingdawa kini gijing dawa ki kentup ya gijing penbet renti ya kinong tray bat kinong yarap jong ka Anganwadi bat ban pen tray kam ya ka hukum jong ka Supreme Court ha ka bayadai bat gijing siu ka President Jong Kani Kasinjuk, ka Monica Di Sangma, kalaong ba gajing ka bahakmat kadai gajing bom siobed ya ka honorarium. Nakaliang Jong Kasinjuk, kan saay nakadorkas siya u menteri rang ba gajala badru siya u MP Katura u Saling Sangma. डेमोन्स्ट्रेशन सीट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है मच्चा कोलगरी एलपी स्कूल में प्लेग्राउंड में हम लोग का 5 डिमांड है जो वो डिमांड है नंबर 1 है रेगुलर्स आंगनवाड़ी एंड हेल्पर्स नंबर 2 ग्रेजुएटी के लिए नंबर 3 स्टॉप हरासमेंट आंगनवाड़ी वर्कर नंबर 5 मिनिमम वेजेस एंड पेंशन KHASI Students Union Ranikor Circle kalabu jingkali halor gajing ay ya ka epic shaway ubriu ubadai unong Bangladesh. U President ka KSU Ranikor Circle uba Marconi Thongni ulaong ba uni ubriu ubadai unong Bangladesh ya ubalatip kerteng kum Urana Ahmed udai utrai jong ka Hotel City Palace Halapalang. Bad ubadai ukurem jong ka way kalong keme garu na Raja Para. Katanat Anti-Narcotics Task Force Dangshan kalayo kurup ya kidawai kuli balatip kum uyaba tablet na kani ka hotel bat kila kemru ya ukenum jong u uba markani uladawa banyo ikijing pensyai na kibor badai kmi Amar ula semua yang te po lapalang tum kador bar sinong lapalang kapte ya ni bode na po bangla dari na kale ni kumni bar jam sinong ni te ke bode na po Bangladesh kumno bila ni te di bawla ayo Inamot bawa lagi hotel ini terpagi berkat bawa suai ke hotel. Jadi kita ini nak lagi keseng bawa ay bawa jalan ini aktif bagi buat distrik lu aktif bawa kini ban tuan marlo bawa polisi marlo ini beliau ini bersuplai dalam betul. KHASI Sabni Federation lani RKSF kalakarpat ya UMLA kathan u Remington G Momin banyak ren halor gijing bayadai bat kasurau kabapen yasno ya kasnong maudet bat mainop haram rai jerngam constituency bat ru ya santali kisnong kaseng RKSF kalaben rap ru ba kani kasurok kamlong kababit satya ya kikali saukchan bat yad lang ba chongka bat khamtam ban penkit ikibriu ki bapang besitom President ka RKSF uba mau kodor khars imli ulakar pa na MLA ban maramat mador yakani kasurang habang iwat ban pit in surok kat mo isang sot sisya yakinang songsinong signifikan kasurok kabawat ka kaliforwil na laghasu na mata slito kasurok
kena kalian ke jong ngikwa hi ban ong yo lokal anu jong kan ke area jong karambrai konsumsi ba uday ban dapat mi bha namar ba ban dapat hapo town hi la i sokgun ke siang rong ande abang i rung pas nong kondong mi ikat kini ke i sangsot Kawai katrok kabakit mautup kabam syam lala bante lakam syuk kalatan ra syarut surok ha ampati man kachar kabadan ha southwest karu hills hagani gejingja unongnya jong kani katrok ulaklat hasyan katkum ka khubor ba layolum kani katrok kabadan ya u registration number ML not pra L not khandai sau iwe kadai shibenta chongi kali he kibakit mau Kashilong Assamese Ladies Welfare Club hinin kasi kalaraki ya kalingku singi kha bashispa jong unongyo ya kakusnam Bharat Ratna u Dr. Bhupen Hazarika ha Assam Club kabadon halaban. Kibalaya donlang hagani kasngi kikenthop ya u Editor in Chief ka Prac News u Prashanta Rajguru kumukongsan. U Zonal Director ka ICCR Northeast u N Munish Singh bat unong rawai bapau nam gejala u ba lumajau. Kakenhon jangki samla baduna ha kabor yui najala Meghalaya kidang budak hagajing elekai football ha kakardan jang gejala batkari wat hapdeng gejing bambiang ha kabor yui kini ki samla kilapen I yakasab bagidon uwei napdeng kini kinong elekai udei ubana kasnong Maulan Ray East KHASI Hills ubalami khmat ya gejala hagajing ele kabalong hachenai Jharkhand bat Maharashtra tungen ya ngap khendiat halor kani ka khubor Kakong yari lang pingrom kabalong ka kami jong unong yelakai football na Maulan Ray kalau ong bagani ka de kasin ka baning kong ba ukun jong ka unyo ya kajing itu markaladam da kajing kemen ka bakraw kala pen scam biang ya kajing kular jong ka man kersya ni kajing ne jong ukun jong ka ujon bor lang pingrom unong yelakai football badan kajing duna ha ka bor yo I ularung sya kani kajing yelakai ha usnam ara jar khat pra ulai shim bentah hagi khandai teli kelempung yelakai hakaleng kathan stay lam ini bar hagi we ki jela shabar jang kathan kani ka kunhun yelakai football kala penlim ya ka Arunachal Pradesh hakalempung yelakai ka balalong hagati hau banai jemmang aka jing slow jang akong kami komentasi mo ai bi kun jonga ila kalong kasin ka banin kong mo aka jing im ka jong I ba I layo ya kani ka awat nak jong ka sport mah lain football lah kajing long cuma kang kami hingat ada berkata musim kajing kemen mah namar hagi tu kipor balale nya haus nam balade alai snam bai kun jonga ilal ni na kan kejelapan ujon bor lang pingrom lapan pau ya kajing duna halor kajing bambiang ki coach hakajela Ni juduan ki coach kamanchwa Henry Sisien baka kunhun kala sedang man mi khmat ika jala haki kerdan ki bakam he ni lahap ban pentebet hi daladi ula benram ujon borlang udan kajing angnut ban mi khmat ika ri India bat uang nut ban net sya pentebet sya Kerala umai sansun nakashnong soram mau plang blong ula dan kajing snau tenan ya ka football ha ka por ba udang net ha school wat la ha shwa ban penya ya ka football na ka benta ki ba mat la ha ka jalla mentau mai san ubala pendap ya ka post graduate ka subject KHASI han na nehu udang yai beteng ban yele kai uwei pan unong yele kai ubala te perteng kum utoni well khong tai ula sedang ban yele kai mentau snam aku por menshwa por badang musya ngidan lakachong katima bat ka tura bat ka Shillong te menshwa ngila mi na ka school tikirin kino hikay jeng gi hinatai igi baju hikay ngi man kapor te hadina tu pat arajar
mentangin pe digijing longjing man ka suin beneng Hatura kajing kreat kalong 8% degree Celsius bat kajing shed kalong life away degree Celsius kajing sngam ka haw kalong nyapusaw na kashispa kajing hap slap kalong 0.5 mm haba phai pat chnong ba shilong kajing kreat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shed kalong 0 degree Celsius kajing sngam ka haw kalong prabusan na kashispa kajing hap slap kalong 10.r mm Kat bah hajawai kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 0 degree Celsius kajing sngam ka haw kalong prapun rio na kashispa kajing hap slap kalong r mm kala bandon kajing hap slap ka bamadu mala bat kajing tiet uperthat haki babun ki chaka hatura shillong bat jawai te paralok katungila poisha ka bakut chong ka thup khubor jingi menta ga janmit hadu bangin da yasham biam bat phila shai kasngi khublei phi baro of the Directorate of Cultural Affairs, a tribute-paying ceremony and cultural function was organized at the Bhupen Hazarika Homonoi Khetra. The event was attended by Governor Lakshman Prasad Acharya and Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. Addressing the function, the Chief Minister